amaboko hejuru. Uribeshya ugatusha gato. Leta nk'ubomora umutwe. Ubu ngubu ndi kukababara ka bashiki banjye. Murumva? Mfukame hasi. Mfukame ariko sinubwo mbwira. Ako wowe nta mpamvu yo gupfukama afite. Ndakubwiye ngo upfukama hasi. Ako uribeshya wowe ugatusha. Ubonye ibintu nkoreye mugenzi wawe. Uribeshya ugatusha. Ndi kukababara. Ndababaye. Ndahita nk'ubomora ijisho cyangwa nkurase mu mutwe. Uhita ukurikira mugenzi wawe. Urumva? So mbwira. Kumva. Haguruka ujya imbere. Ugenda kunyerekana bashiki banjye bari. Jimbere unyigera. Manuka. Ibeshya ureba inyuma. Leta nk'ubomora umutwe. Kutagenda se. Uri guhindukiramo ibiki? Ariko nubwo njyanye njye ntago nzabana bashiki bawe bari pe. Njye nibwo nje vuba ndarengana. Ntago nzabana bari. Bari hehe? Ntago mazi pe. Ngiye kukwica rero. Ariko hari ahantu umwami akunda gusura kenshi ku munsi. Wasanga ariho bari. Cyetse tujya akaba nkwereka ko ariho baba bari. Tugende uhanyereke. Ariko nubwo tugiyeyo ikibazo barakwica kuko umwami nta mikino agira. Leta kwica. Gese nakubwiye ko ninya gupfa. Wowe tugende uhanyereke. Nari bimfe. Jya imbere se vuba. Akajya mvudira ngo wumva wowe. Mbabare n'ukuri ntago nzongera ndabingiye. Bigeni. Wari uri kuraje. Nari ndimo ndavamo hara nuko mbabare ntago nzongera ndabingiye. Ninde yaguhaye urushaka gusohoka? Nawe. Mwabidukora iki? Mufate. Ugenda umuca umutwe umukuremo impyiko n'inyama zose zo mu nda tuziye wa mugabo. Nubundi dore yabaye kinani dore yari yivumbuye yaragiye. Bigeni umubone. Uzumuzanye. Waretse nkakubwira. Ngaho umbwira. Hano imbere hari ibirindiro. Okay. Amaboko hejuru. Uribeshya ugatusha gatoya. Umutwe ndahita mubarura. Kandi nta mikino mfite. Amaboko hejuru. Amaboko hejuru. Simwenge mbwira. Upfukame hasi. Akubundi shabuza bari gukina nabo zana zo mbunda hano. Noneho ndi kubona ufite umutwe muremure. Bari ufite ikibazo. Uribeshya ugatusha wowe. Leta nk'ubomora umutwe. Ubonye ibintu mugenzi wawe mukoreye. Haguruka vuba imbere ugende kunyerekana bashiki banjye bari. Haguruka se. Winyegera. Imbere vuba. Imbere muginga. Imbere. Ariko burangiye baneti nakugira n'inama. Kutagenda. Urawe ntushaka gupfa koko. Ntushaka gupfa. Uramwama uramuzi. Wamenye ubwenge. Ndukira nkubwire.
ndakubwiye hatagira uwangira gukinisha kuvuga ngo arava hano aragiye. impyiko ze bazitwaye koko. Urimo uranyumva wowe? Kandi we nakubwiye. Bazitwaye? Birambabaje ko atari wagerageje gutoroka. Birambabaje ko atari wagerageje gutoroka. Impyiko. Urimo uranyumva neza? Impyiko zanjye ni Wowe n'ibihaha byawe bashobora kuza kubitwara. ariko shabigiye siko koko nubatse ubwami bukomeye urabona dore ishyamba ryose maze kubwagura bwabaye bunini bifashijwemo nawe. Ikibazo ni uko abantu bashaka kutuvugira mu bwami bwacu. ariko buriya abahungu bacu za ntwaro bazibahaye cyangwa wongeye urabyibagiwe? Navyibagiye mwana. Uzi impamvu nibagiye? bigine kandi uzanyicisha rwose abantu bangendo ni benshi buno bwami babushaka Sinshobora kubikora. Nese kutabahaye intwaro kandi nakuye kubaha intwaro. Impamvu yatumye ntazibaha uribuka cya gikobwa cya kindi cyari cyagicitse. Nagiye aho kujya gukurikirana kwanza abarinzi hariya naciye mbanza kujya kubanza kurangizanya na kiriya gikobwa. Ko numva bitaraga kutworohera bigere. Ariko uko biri kose ko numva mfite makandi nta kibi gishobora kutuzira hano. Gusiga abantu ku burinzi nta ntwaro nta kintu bafite. Urumva ibyo bintu ari byo koko? Urumva hatabayeho uburangare? Mwe nanje nishobora kugira ikibazo na kimwe. Bigine kanezere ko ibyo uri kumbwira ari uko nta kibazo kiri bu. Nta kibazo na kimwe kiri. Ubutunzi mfite ni bwinshi kuko ntabwo ncakubusiga. Reba ibirombe narubatse hano, amabuye nararunze, ibintu byose amashyamba byose naraguye, ntabwo nshakubihomba rero. Urabizi ko nta n'umwana ngira ngo wenda azanzungura, ntawe wowe nari mfite, rero ntabwo nshakubisiga. Amaboko hejuru. Ngo amaboko hejuru. Uriko urakanga umwami wanjye. Undi kubona ufite ibigambo byinshi. Ndakumena umutwe. Uriko uratera ubwoba uramuzi. Kuratera ubwoba umwami wanjye. Babwire mwebwe. Ubundi waturetse tukagenda. Mujyahe. Ushyira mu byasi wowe. Ugatushuka. Shyira iyo mbunda hasi. Shyira mu byasi vuba. Uri gukanga nde? Ukangura muzi. Mugiye kumurikira kandi mugenda gahoro sibyo? Twagiye. Umusara apfuye koko. Yes, bimeze bite? Nizere ko bimeze free sana kabisa. Amazina yanjye nitwa Mr. Rwiri, nkaba ndi umukinnyi wa comedy. Mpuzaniye inkuru nziza. Niba ufite ibirori ukaba ushaka ko bitazibagirana, Morodo Studio yaje ari igisubizo. Ikora ibijyanye n'amashusho byose, harimo video nziza, amafoto meza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 079 85 99 62. Murakoze cyane, tubahaye ikaze.